କେତେ ଝଗଡ଼ା ଦେଖ ଏଇ କଟକ ସହରରେ ସେ ଏସପିଙ୍କୁ କେତେ କହିଲେ ସାର୍ ମୋତେ କଟକ ଦ୍ୱାରା ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ଓଲଟା ବାଘ ଭାଇ ଅଗିଦାରୀ କହିଲେ ତମ ନାମରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି अरे जाना ମୁଁ ତମ ଭାଇ କେତେ ଏସପି କେତେ ଡିଜିଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ପ୍ରଣୟାତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧରିଲାଟା ଗଲା ପରେ पुलिस चाकरी में तुम केते वर्ष अभिज्ञता अछि सर 25 वर्ष अभिज्ञता अछि सर 25 वर्ष और केते वर्ष चाकरी करले 22 वर्ष 22 वर्ष हां हां सर एहा की बोली करलो सर ओवर टाइम करबी तो एजी पाई नवा दो यस सर हमरा चलो सर अच्छा এই থানারে কেতে বছর রইলে सर वो चाकरी करिवा 22 वर्ष ভিতরে বর্তমানে রহিল 18 वर्ष হেগলা যাଉଛି পুଣି ଆସୁଛି ପୁଣି ଯାଉଛି अच्छा ଏମିତି ଖାଲି କପୁଛି ସାର୍ अच्छा आईडी रुपी करा केंदी हुए ସାର୍ ସେତିକ ଅଛି ବୋଲି ତ ଏ କଟକ ସହର ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି ସେତିକି ନଥିଲେ ଏ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଚଲେଇବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତା Yes, sir. अरे चलो मुहा खाली भगा रही तोरा सैलून बना पड़े अच्छा तो भाइयों तो पिला पिला करोगे देह खाली कपुଛି ମାନେ ଛଅଟି ମରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ନଅଟି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଣି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ 9 6 15 ସାର୍ अरे लड़न पासी पार यस ସାର୍ ଏଇ ନିକଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାର୍ हैं ଆଉ ଗୋଟେ यस ସାର୍ ଥାଉ ଥାଉ ନା କହନା ମୋ କାନ ଫାଟି ଯିବ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ମୋ ପାଟି ଶୁଖିଗଲା Sorry, no, sorry, गवर्नमेंट रो फैमिली प्लानिंग सुविधा को तुम्हें ठीक बयान हो जा पावे तो Yes, sir. हमें चलो Yes, sir. जाओ कोटो दुर्गा पूजा साइड रो ये पेट्रोलिंग करे आसो Yes, sir. जाऊँ sir. अरे तो Yes, sir. हमें सैलूट कर जाओ दुर्गा पूजा चल रही है ओके टोंका ही खर्चा भी तुमको पॉकेट देना है बोले ये बोला अतुल्य Good morning, Sub Inspector Babu. सारना मैडम ये तो आप तो चिन्ह पार रहे चिन्ह
বুঝিপারনাতে আপনার আজকে পাওয়াটা মধ্যে কমে বাড়ালো নমস্কার মোজি মিস জলি মিস জলি মানে ম্যাডাম মনে ইংরেজ চিনি হবে না হ্যাঁ ও কাকা স্যার তোমরা বিপদে পড়েছে স্যার বিপদ স্যার আশ্চর্য ম্যাডাম তুমি হেয়া করবো হ্যাঁ করবা ভাই হ্যাঁ হইয়া তো ওরা যাব বিপদে পড়েছি সেই হিরোମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଜି ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସାର୍ ମାନେ ସେ ହିରୋମାନେ ଅନ୍ତତଃ ମୋ ବିପଦର କାରଣ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କହିଲ କଣ କହିଲ ଏ କେତେ ହିରୋ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ବିଛା କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ତ କଣ କଥା ନୁହଁ ସାର୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦମନ ନ କରିବେ ନା ମୁଁ ଜମା ରହିପାରିବିନି ମୁଁ ସୁସାଇଡ୍ କରିବି ସାର୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦିଅ ଏ କେତେ ହିରୋ ଗୁଡାକ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ତୁମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ नो 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 नेवर ମୁଁ ଏ କଥା କଦାପି ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ ସେବେ ଦଲାଲଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦାନ କରିବି ହଁ ସାର୍ ସାରଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ହାଜରରେ ବାଟି କରିଦେବି ହଁ ସାର୍ ଦରକାର ହେଲେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଦରକାର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେପ୍ କେସରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଦେବି ଏଇଆ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ନହେଲେ ମୋ ପରି ଝିଅମାନେ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଚାଲିବାରେ ଏକ ମୁସ୍କିଲ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଚଳି ଥାନାରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗିରିଦାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ঘটনা ঘটনারে রাতে 12টা সময় মধ্যে সব সময় যুবতী জওয়ান ভুলি পারিবে এই পিছা কিংবা প্রবেশ করে পারিবে নাই ହଁ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି এ Oh my dear. কি তোমার হাত ধরো এ হাত খালি দিন পাবে ସତରେ ଦାଦା ଆପଣ ନା ଭାରି ସରଳ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲା ଦିନଠୁ ମୋ ମନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ କେତେ ଚଳକାର ଓହୋ ପାଗଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ତୁମର ଘରେ ଅଛି ତୁମ ରୂପ ଝଡ଼ରେ ନିଜକୁ ଘଟାଇ ଦିଅନ୍ତି ରୋମାନ ଦେଲେ ଟିକେ ରୋମାନ খালি কম্পুছি বাবু একেবারে সিরিয়াস কেমিতি কোন কহিবি ন কহিলে চাকরি উপরে পড়বা দেহ কাঠা করে যাই কহিବାକୁ হব বাবু জড়িত বাবু জড়িত ইয়ে আমি
भारी मजा हला এই এই যাও এই দুনিয়া কথা হতো তোমরা বুঝো বুঝো তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চলব Yes, sir. আমরা চলো এই নিও পরে টাকা রাখো দিয়ন্তু স্যার কোন জানা পান মানে স্যার ঘটনা যেপরি বাহারে ন কাহু আবে জলদি সহিত মোর মিলা মিশা আরে কোন পুছি এ তো সত্য কথা স্যার কহিলে কোন মানহানি না তার দিয়া আরে যাও আরে যাও मैं तुम्हारा हाई अथॉरिटी এখন যদি বাহারে নিয়ে করো না তাহলে তোমাকে সস্পেন্ড করে দেই সস্পেন্ড মরি ଯିବି স্যার ମୁଁ ତୁମର ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ସାର୍ ଏମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହୁକୁମ ଠିକ ଠିକ ମାନି ଚଳିବି ସାର୍ ଏ ଘଟଣା ତ କହିନି ସାର୍ সতর্ক হও Yes, sir. ঠিক আছে এই নিয়ে 200 টাকা রাখো ওহো খাই কম পুছি নমস্কার স্যার ইয়ে ମୁଁ ତୁଷାରକାନ୍ତ ସାର୍ କଣ ଦରକାର ଏ କଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମୋ ପୁଣା ଭାଇ ଯିବା ଭରି ଯାଇଛି ସାର୍ ତମ ଭାଇ ହରି ଯାଇଛି ମୋ ଭାଇର ବିଷୟରେ ମୋ ବୋଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିଯିବ ସାର୍ ଓହୋ କାନ୍ଦ ନା ବାବା ତମ କାନ୍ଦ ଦେଖି ମୋ ପେଟରୁ ହାକୁଟି ହେଇ କାନ୍ଦ ଉଠି ଆସିଲାଣି ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୟାକରି ମୋ ପୁଣା ଭାଇ ଯିବାକୁ ଆପଣ କହିଦେଲେ ମୋ ବୋଉ ମୋର ମୁହଁ ରକ୍ଷା କରିଯାନ୍ତା ସାର୍ ঠিক আছে ওটা অ্যাপ্লিকেশন করে যাও ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଲେଖି ଆସି ସାର୍ আরে অ্যাপ্লিকেশন ଆଉ କିଛି ମାନେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି କି ହୋ ପାଠୁଆ ବାବାଇ ଦିଶୁଛ ଅଥଚ ଏ ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥଟା ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଉପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ମାନେ ଟଙ୍କା ଜାଣିଛ ବାଇଆଟା ନା ନା ମୋଟେ ନୁହଁ କଟକ ଥାନାରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗିରିଧର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଳ ଖୁଚୁରା ମଧ୍ୟ ତାର ଲାଞ୍ଚଟି ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ମଜା ଚିରି ଲାଗିସନ୍ ଗିରିଧର କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସିନିୟର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଆମ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ତମ ରାତ ପାଇବୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁ এই সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ্গে সঙ্গে ভিডিওটি সমাজ পত্রমানকে এই বিজ্ঞাপনটি পঠাই দেଉଛି যাও ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ନମସ୍କାର ଓହୋ ଖାଲି କମ୍ ପୁଛି Yes, sir. আমার সঙ্গে Yes, sir. এনিও এফটি কেসটা ঠিক ঠিক করেছি 10
ନା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। Yes, sir. ଥାନାକୁ ଗଲେ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ନୁହଁ, Yes, sir. ବେଟିଆ ଆମେ ଚାହୁଁ